tukang bakso. Enak gitu. Lah, Harus kita begini. habis hujan mah emang enak, gue pengen buat nyium bakso. Ikut ah. Mau ikut? Iya. Bener nih? Iya. Bakso kan? Bakso ya? Iya. Yep. Enak? Bener ya? Iya udah. Ini gini ya? Udah gitu aja. Gini doang. Lu ngapain? Ngeliatin. Kabarin gua aja lu. Tadi gue suruh kesini ke tukang bakso ngeliatin. Bukan tukang bakso.